biblioteka čitalića. Dva druga, Lav Tolstoj. Išla šumom dva druga, a pred njih iskoče mrtav. Jedan se dade u bekstvo, uspuza se uz drvo i sakri, a drugi ostade na putu. Ništa mu drugo ne ostade, već se baci na zemlju, pretvaraše se da je mrtav. Medved priđe i poče da ga njuši, a ovaj prestade da diše. Medved mu onjuše lice, pomisli da je mrtav, pa ode. Kad se medved udaljio, onaj drug siđe s drveta i stade se smejati. Dede, reci mi šta ti je medved šaputao na uho? Rekao mi je da su loši oni ljudi koji u opasnosti napuštaju svoje drugove. Tekst čitao Dušan Krstić, razred 1-2, osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplar Knjaževac, učiteljica Gordana Janevska.